this. Tua ya tu male ga fa malo ni ngao ma tele ni cha yao ye leo vai fai ma ko ma ni ka mo le fio ma kristene ka uma ka le la ko se ai luke la se na fie la mo foi ma fa ko ia na sinasi nei taiao e me ai to fa ko mo sa rupe ata watu wa ta ula nei taiao le ro fa Mariana de lei tua o mo mai no to se fua so ma to wola la foi fa ko mo tanto filo inga e man manu malo for your family, my aunt, tanto team Samoa. And the Roland Leo Rene, Naro, my sway, Motelis like I do, and the one for Able Tanto Portland. My own Palango de Poia, and so little road to my area. It foi leng failo mutila wan ka to team Samoa so me le ambio le la ambio ni tayao for him the human so Apia mai de io tali foi down le fiona Cristiano assessment io so me le tanto foi na tanto ia ya na tana sua ka mai fa mo o fa malo Salo ya lewa auto o ia Samoa. E eu pulei lá você vai ver na tua função. A online tele. Esse é o tele mas faz malo. Vai trai. Suma tata ia saminga. Father Raymond Ethan. Ata no fat foi uma filma e o filma de sua pandemia. O filma de Sali. Voilà, c'est pour Bonifacio. Io la ufiona del ministero, sicura Giovanni Tuau, ministero, in Canaruema, la Oga, la Loma, a Nupo Mesk. Io ma uno di Italiano, ma se tanto sponsors, uno tanga Canaruema. Mese, foi o filme presidente do Sesno, foi a uma da lei, a uma, e sui fatombo de miti, apoia por miti fatombo do Sesno. E o malo matua, o ama tu papel na tanto fantástico nem taião. E a mese, se o silveu lá tu tanto time Samoa, o no papel a filmeia, ela meia ao, e a no foi a lei de tua e nem taião. E eu não fanhato o Samoa o todo e ela mulher lá tama maiga ainda malatu tama eu musuma ya tungua pule au malatu ainda tai mabao fonti ya tenane oe wina amnua lita yao pe yo mabatu sifamitala no kayango ula di ia ero na nofo mo na lei and ia mrola stala e ona tanto mana tua la tingau tanto o pele subisu Apia tanto si liga ma fa el te bala bueno suma Raymond Ethan Christian Church Anglican All Saints Anglican Church that's it that can't go so you Thank you to Allah, especially for the invitation to come this morning, to just share a little word of God, especially a blessing, especially all you gifted athletes that are here this morning. In Paul's letter, 2 Timothy in chapter 4, he writes, I have fought the good fight,
I have finished the race. I have kept the faith. Now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day, and not only to me, but also to all who have longed for his appearing. When we run this race that St. Paul writes about, we must run with boldness and have no fear, as for the Spirit that God has given us does not make us timid. Instead, his Spirit fills us with power, love, and self-control. And as St. Paul writes, not only are we to run the race, but we must also run the full distance. Paul's second letter to Timothy consists largely of personal advice to Timothy as a younger colleague and assistant. The main theme of this letter is endurance. Timothy is advised and encouraged to keep on witnessing faithfully to Jesus Christ, to hold on to the true teaching of the good news of the gospel of Christ, and to his duty as teacher and evangelist. All this was done in the face of suffering and opposition. You must remember that all Scripture is inspired by God and is useful for teaching the truth, rebuking error, correcting faults, and giving instructions for living a righteous life. In 2 Timothy, in the first chapter, he writes, God saved us and called us to be his own people, not because of what we have done, but because of his own purpose and grace. He gave us this grace by means of Jesus Christ before the beginning of time. But now it has been revealed to us through the coming of our Savior Jesus Christ. He has ended the power of death, and through the gospel has promised us eternal life to all who believe in him. My dear brothers and sisters in Christ, who are here today as Team Samoa to represent our beloved country of Samoa for the 2022 Pacific Mini Games. And through the power of the Holy Spirit who lives in us, may you keep the good things that have been entrusted in you. From the prophet Samuel, chapter 2, verses 33. God is my strength and power. Le tua moni o lo wolo marusilea. Ina te whaia fo'i lo wala ia atoa toa ona elei. Take these words from the prophet Samuel and write it in your hearts. In whatever sport you are representing Samoa, let God be your strength and your power. Hold on to the Scripture to guide you in your journey with the gifts that God has blessed you with. And always give thanks to God. Let us pray. Almighty God,
all the blessings of our lives come from you. We ask for your blessing on Team Samoa as they travel to Saipan to compete in the 2022 Pacific Mini Games. We ask for the guidance and the protection of the Holy Spirit among all who will be traveling, and that they put their trust in you as their strength and power. Loving God, whatever medals we receive during these games, may our hearts be truly thankful and to give you back all the glory. Bless the athletes, the coaches, the management of Team Samoa, and all their families who will be uplifting their prayers to you. We ask all these things through Jesus Christ, our Liberator, who is alive and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, now and forever. May the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be with you all, now and forever. Amen. We are touring our Father, so my father, Raymond Beaton, to know what a man time to say, one for love of my, Tawana Paya, and Tawana City, the city to number so start for him, they want to feel the need time out, near the tour and I went, and he bear of summer, we go to we send the warm on feeling and while in a winter time, hey. Because when I told them, when they filmed the West Area, and there's a town, we are going to pay, one sound here, the officer, and one for you, son, message joy, but you want to not on that winner, and go 5 times. We will try to, that's in need time, our father Ponto, to long for loop your time, yeah. So support tono lava I tono Samoa e lava o nanga tu funua o nanga ana funua tulo lea o te paero whapeatu ia o leo wa kato a whiu nei me se kamaru por sina tua support tua a o sina o whakara heng sa balas tu Samoa me se whan tolu pai tepa tulo ia o tu talo la no nei si paero tato Team Samoa, se a bambia wild sila de filma, ele sui parmia mas foi ia le tua, eu na mista, ia manu tanto sponsors, the SIFA, the STA, ia perform time a winga NISC, o tu mai foi a on fan tupe le National Bank of Samoa, ita nane foi se tacho company to Monty, the Island Rock, none of so son you want to bring on tanto on Witi. Nada, jauh ni orang Fale tu orang bawa tuai tanto Team Samoa Fale mole. Awak tu sports itu dah main pulenga dia main fantas. Si my mama ti sila tanto Malofa Romia. O si fia 5 tanto Talonga tanto mata main athletics. Tu baru na tu kita alo tu ina le sunga ya Ronu a John San John. Na filma ya le atawa sa Jerry Watts. Tak tanto athletics itu lai Fale mole. We foi martato beach volleyball to Luon Sui, e ne sunga ia na vaina panpata pa memore to the mic. Atu talo martapo golf, ia e no Sui to Luon le matmatai fa pea tai Gary no hui, coach le portai say to the mic.
tātou talonga o le tenisi po tennis, o Fale tātou, o whiwhiri ia tai tai maranga i sunga ia shoulder pallet, au mot, ia, ona mulia se pamtaranga o tātou, au o le OCC, o mafa o le weightlifting o iai o na sui e to ono ia le sunga ia tuamali ma piti o pelonge ia whapea fo le sunga i le pea o na tupola usila o pelonge o tuko mai na tātou team Samoa ia wafo e usi iantu taloma whapao mano Pacific Mini Games al netula ia te au ia tele o te au tu loa wale amia meta ia no fio ma sawi ke na tuana sefa ko ni fasia pa tai lo fio ngale sa oli lo fio tuala o foi o e ma fonga o le tato o toa por ma tanga foi le tau o le tule nga fai o te lo le o uma na fai o no lo tato tau o la ma foi o tato o tu ma o la le si tala to fa poco le aga ilo e tu sai ma le la nuela eu acho que ia nem taiau o sunga le tai o soninga Reverend Raymond Beaton io lo fionga le vista a onga lo fionga te ula ni stawa onga ta longa manganu so sunga le president of Samoa aunga talo lei aunga me se foi sui uma falar com tonga tá longa o mai de taiau e ali foi vai tau atu o filmai le filmai pula I Patrick pula I o ia foi sabe uma le stene o sasa a wale tão feio o tatu tá longa de tonga tatu no ia filmai tá mai ao e ngata ile ia ao li mo mai tai ia fa pe foi tama te ta alo o team Samoa patalo patu nei taiau o te tulai atu mo le nganga whai ia o basui o le malo la valeo Samoa wā le au le malo a whionga le tamatai pa le mia a whio fo o li mo tamatai min star ma le mamano le pa le mene whio fo I lau whionga le stene o Cessna paunga tara lei paunga o sui mamanu o le komiti whatonu a pia foi whaurulunga o tanga luenga I fia vaenga whai bisnisi tu maotu ia whai paanga lea te oto pe ia le fiso mo na lau a wala sila ma la whaafonganga Samoa o oe wa uma na tofi ai o te matua I whaatulo watu le paia sao ma mamalo le awhia le nei taiao le paia lava lea I tama ma ainga mo la tu tama tu mua popule I tu au ma la taua ainga le tai ma le vao fronti le ngata lea ia e tatu mantua foi le tapo inga tutui le manua ka malol whalau manuia wa lea o tātou au ia mai, le nei fo I masi le fōu, au lo tu maupea le rofa o le ana lei o le tua, e ala mai lana puipuinga mo Samoa, ia maua le maupea no le viinga. Manatu o le a pasao le uga le tabaloa mai sawai, pe ona saunote, fōnga le tātou waso. E ieri tatununga, walawa tā oso tama whanau o Samoa, o le tātou team Samoa la valea. O upo masari fo ia Samoa whai mai. E le se whai vai asa ma se mau. Ai a mo fo le tautai le ia. E le manu
ilana upenga. E whapena se manatu le nei tai ao a waso o tau batu parapara. Tata tau tali malo ni tausanga lua fesu mariga i ta'alonga al Pasifika. Sa o tau tausinio i ta'alonga o malo tau pulenga i le lua fesu marivali i Australia. Tata tau awai i ta'alonga al Olimpeka i le lua sefulu lua sultasi i Japani. Masa whapena o na mawalunga e angiangia o tanga vai o Samoa a awai i ta'alonga whaparo malo. Whaparo le lotonu, malo le tau no Samoa. Ai le manatu, ioe, e mana i tele le pine oko, mana i a foi ma le pine siliva, ma le pine apa me mea. Ai o ta'alo whātau sala, ta'alo whātau malii, ma le ta'alo tau safia, o i nā e loai fōringa waaia o le Samoa moni. Mafua i se a, mafua mai i le ami o pulea. Team Samoa, i o le nā. O le sao ta'alonga i a tinae, e a tiri whaasofia ai le whinafinau ma le tauivi. O lo wha pegai le tōteli o alo ma whanau o Samoa. A meise o whaia onga ma asosi ese o ta'alonga. A meise le papamano le atunu sa avea ma ave fua o Samoa i ta'alonga i le tele o tausanga o mawai i mana tua pēr i lato. O le ao wa o tawina o whanau i tutono nuu mara le whanga ma onga. Manatu o nofo sila fia i Samoa. A wa e le au sia e lato uma. Tūlanga maurulunga ma le taualoa ia o le formal education tulo. E iei le fōmai le soetusi le loia. Ia manisi o whailonga taualoa e fia tausanga o saili. Au whea e tua iei la tau e le au sia ia tūlanga. Tō tele e tua i ta'alonga. E whai ta'alonga ma wala e saili ai manuia. Manuia e whiwhi ai la tau e whai masui o Samoa. O ave fua le atunu. Ma masi atuai atunu ma mao. Ma mai mo ai le larolani i ala tau ta lebi mawai. O le ta'alonga foi. E whao ngā uma iai le to mai o le mawhau. Le mā losi o tino. Ia ma le toa o le loto. O maua ngā luenga i tono ta'alonga. O maua tupe. O maua avanoa e toe ao o ina ati iai le mawhau. Wani o lato sao, ma o lato rumanai, ma taui e tua iai o lato ainga e kalesia ia mawhioanga. Ao se nui fōi e ala ngā te tau mo alo whanau na ta'alonga. Whao ngā te tau lau tāleni mai le tua. Ia nā o se tua lalo whaamatua. E tātou Team Samoa, nei o whiwhiria. E tau avea le fua o Samoa i ta'alonga whaabao malo tautua ngā le ngoa Samoa. O lea o whaamanatu, le ono sefulu tausanga talo na tuto tasi Samoa, mai purenga, Alisi o tunu mana whainga malo. O lea fōi o tau ta pena e tau le tau e malai. A wā na whaalanga maia. O le whesiri. O le aso sao o e fō me ia. A wā Samoa, a wā nu, a wā e kalisia, a wā aina. Tantonu o ia te o tō le tali. E lava tā pena lo tangata i lau ta'alonga. E lava tā pena lo tangata i aua mio. Team Samoa, o tau sila mwawai mai. Lea ua whiu mai le malo, o na matanga luenga ese. Ai maisi fōi le ofiso pulenga mawalunga o ta'alonga i Samoa, le
isa o le sesna. Se moli mawina le nei toi taimi, e moli e tuai sa mātou wha amalo si au, ia po sa mātou foi whala i au, a e te lei masi atu. O tau ngā mana, sa ngai ane ai o le tai, ma ia sa saa whaoti le uto o le whaimea, tau ina ia manuia le whamoe Team Samoa, alofa le tua, pui pui, lo tō wola, o lo tō malosi wharetino. Ai maolunga le whatuatua i le tua, o le ala mai ai manuia, ia pou iuli o tō whafonga, ai mara malama o tō wala. Manuia foi, lau tāpua inga mamalu Samoa, i o tūlanga whaaripina. Tātou tui le muli papanga ma whiula le muli la, ai se sangi ane ai, le Team Samoa au waso tātou ai. Au waso tātou ai. O le ale ai lea, Team Samoa. Ia, i o tō tāpena mai se oso o pe whamu. Ia o tū manga i a wha Samoa. E leo o whai atu e mana mia ni sukalaki, o ni lole, ia po ni mātou ofofo. O tō avifua, o tātou tunu. O tō empasa, Samoa. Kasi lava le oso o lo mo, nau atu iai le tumatai pālimia, sunga i whawhengainga, ia mei se fole tō Midstar, ia mau nei ma le tātou atunu, o le ai, o le tau leia. Ia manuia ma soifua, manuia tō malanga. Tātou tele mo nā mena. E hago mai whānora mo le tuaine ngā ngā whāwhatai, leo o e Tukei Samoa, mori foi, mesio ti mainga, wane anu atu anu whanau, bea mai fua Samoa, anu whāwhatai, tau ina pupule tele tua, pia anu foi atu le tō whāna, natu nei foi e wante te ino tātou ngā loa mese, mungu malani whanga mo mafio anga. Manuia no tele o Samoa. Nei tūrā, i tāu whanau tu whanau tu loa, e whionga prestene o sesno, e whionga ia paua, lei paua. E whionga i si tani whai tau, tu sai mandenga na whionga sui pāmia. Whionga paua. Manusina le soale, ma le lenga lo fiore le sui palvia. Lo fiore quala se to bonifacio. O le sui tetaio ta malo. O le salvano foi le alizione al mio ta bonifatasi come te palvia. O salvano foi le ta malo le na ta ma fie. Na le nai minuti lai ti lava la na seneta ta ma fana. En formato tu lai no pe solo foi fai buono. Na lewa fioma lo fioma e lesi no mango malo so sumo ta nenga ia la silasi wa fia ya au o fioma ile ta e sanina o fioma ile ta nenga no ya Reverend Peter ta te foi lo fioma su palmia no fioma wala o se fo Bonifacio le foi sumo foi lo fioma ile Midstar alonga a uma manu o fioma se yula mese foi le MAVSS, ne matai watu ya me foi mata wo fa tempele ya kuliai Patrick kuliai o le mono tato mafuta ya mese foi na tai foi te telefono tato sifa mese foi pulinga tato sifa mese le tai foi o tato SBA por Samoa Tourism ya mese le tato tupe masani tato mafuta ya National Bank of Samoa se foi o tato foi o Tulenga Island Rock tato matua o mai masani ya a lo fa tai mai o leo e fai ma foma tau por boni matu Tulenga le a la ku le tuma pelo tu sia wa me se foi o le Tulenga assessment ya Fale o ese matu rano fa tai Manolo fioma tu sai ma salvano fa ma
mo Samoa ma fa malo o se upu timai a me se upu fala ai au ai si o se patu mo to e ma to au ka alo mala na pe ta ka longa ma lo fa tai o lo mo kino mutangi lei Samoa ma to mo fie ya o fa ma o sa o ya o fa na o ta to tu ya o le ada si ya la vea ma ave fu o Samoa la to no filia ele fai go fie ta to ka pelanga ele fai go fie ya le fa no mo sa to ka pena ile telo to sana pete ya le ya wa e to fa ya ta to officer ya le a otto mai la na test no inga lo feo ma sui par bien o ta to malo ko suma fa de rai and let's say wa fie these are the best players of Samoa na presenting ya le o saltore di par a suma de sui par mia ai se ta vai ya waktu dengan faktai saya Samoa kaua ya kaua foi ya ada mosso wal matu kalangat kala la tunu ya ele sikita ya ta ina gota kwa ya ta ya la si aina kan fire tatu au ya la kan fire me silia matu kan fire was ayo Samoa kaua Samoa le kaua pin au le kaua pin sliva por pin apa me kaua o pato la fu a Samoa ya mio mal al alfa to sala silia kaua no fa pelo so ma ko le lo fongi le tuo fioma so mai le ya Reverend Peter ya o pela ngano nesse disio al kofela ka ko tunu ya o fa le mal Samoa ya wata o sino ba lo ya mia na rena o fe mai e no suga o fioma li pa sui parnia no ma toala de sefo Bonifacio ya o pela to fa de tua wala to vino tanto malo desse suma di sta ya ei ma tanto mastan ya wale un patawat ya wale boa ma to ambata tanto paquete fo ya ro boa si ya tu estupero ba tanto malo yo wala ti lo caro ma malo la tanto malo ba ba la tanto ya le fa mo go tanto malo caro me con Samoa ya ma to fai pana ile sifa ya Samoa Tourism National Bank of Samoa Island Rock ya manisio paana ya fastai lo to social mai ya ta to malo ya fa peina le fa mo le ta mo fie lo fangiere tua ta to company ta to fala toma le famiglia Apia ya malo pe luma ta to company ma ta calma ke ma to yo ke sia Apia auto ile to sana male to sana lo fangiere ta to fa malama meso ta poinga ta to malo ya ta to tim Samoa boleh. Kita sini familia mana yang mai kali dia mau final. Kalau di familia mau datang waftan biasa ya cuma itu. Kita tak malu, kalau cuma itu. Reverend Peter bertatu waftan ya. Ona fau mal ya. Ibu. Nah, malu faktai tua mai manuia. Lele Samoa le fioma le super mito o tau le malosi pe leo tatou team Samoa la faila salo le te umu ya un po ai tu le fala na maya le ni la mo tuele na fa tai yo na calma le bo e tan fa tau mas le foi tu sai no tanto taiao e mese sao ma o luno tanto malo ya la to fa foi tu no wina mo de Silvia o no mai tu le fa sa loma il kerope. This broadcast is going live to the global network, and I'd like to acknowledge on behalf of the President and the Board of SESNOC the greater assistance from the government of Samoa and our partners, namely SIFA. We have the Chairman of the Board, Taimalie, Speethen in the House, Malo Faftai, the Fioga, the Minister, and with Polam, the CEO. Malo titi faitama ano foa mo tatou team Samoa leo tatou winei le STA le mota o e asiasi mai i Samonei i ona mataaga mo fia le Samoa Tourism Authority ia whaafitai foa i whaafitai lo manatu mai mo fionga i le Minister Teo Susuru a pia fo i le pulenga
wala o team Samoa. Fiola o fionga, se unga NES, Ministry of Education, Sports and Culture, le tasi e nasi, le tausanga ma le tausanga, le sosoani, le maau foi mea wala o ino tanto wala whana o le team Samoa. Le tu e titi sosoani o tanto whatupe o le National Bank of Samoa. O fionga se betama, ma lo whakatai, ma lo le tali mana, ma lo foi lava pale no sai. Ia ti ngā foi ma, le tutu yatu o tanto sesto, wala le team Samoa hea. Yung ato pepe mai se le Island Rock, le sosoani, le baisi o mea whea tanto, i tulang o le koviti, i le fogo maau, i fionga tau, a pela Island Rock, i pui pui ati, o sao rongo foi to pepe, o le sponsorship le whauau namba se i ngata lava ta longa team Samoa, ma lo whaafitai. Se mai stato pati patele mo tato sponsors. Ma au ma mi sia e te foi le ava ma fa lalo ni tula mo le toile fa tai ni lava lo sui fa in tua o fioma le fa msino no giusta ma lo le ma lo foi fa ma si au e ngata i wa fa sino e ma se foi le tato team Samoa e pa mo le to le tapoina lo fioma le fa msino ma se le fa tua. Ya, pe ona taulonga tu tanto ko kalambe wa maya veona tanto se tu tanto official team photo that will go globally this morning on official news for our team Samoa and especially our distinguished guests. I'd like to invite the board of SESTOC. We'll also have the members of the National Bank, Masuyo Matanga Wenga, our team Samoa, please to come up in the backdrop of the stage. Sumai tanto malofa romia. Suma il loia per poi fioma le telefono le sifa tai marie le spesen fa per esa aveva prestene poi il sesto Patrick Puliak say you might assume your tattoo what about more our first photo will be officially in front of our sponsorship banners on a tattoo see it for the little tattoo my tattoo to stand up. We will have an outdoor photo to display the beautiful shores of Samoa. So, para watu mfano, sumaya, watato, watano, here. Come up, please.